Sibai ve kule Diocese Catholic Chalai Paul chuan Inkhawmpui voi som ni pakhatna December ni som pakhat changa ni som pali inkar hian Saint Francis Xavier Parish Longtlaya amangle dona tuna hianin Inkhawmpui man na tur pandal an sakmek na muna kan oma hetan lai muna hian organizing chairman tele apui pate kaushan pui pate kom na hun kan mang dona ilo thir chawang o They say the Lord oh apen panla amaring tute hoy sanay lo sumuvan la yamat hazari amaka fantu su kanleng ole tuna hianin kabula hianin pu Ignatius Rina adinga ani hi Inkhawmpui organizing chairman ania zona tlem te kan han zot ve don ani o amsa in hemi Inkhawmpui pandal sakna tura bi khianin budget hi in da vm budget hi noi som kan tia chu kan han da chunia ani le hemi pandal hi hei kan tuna po hianin kan sa na sa to ang renga engtika changkhan nge bulin chana tin engtika hian nge I zo manin tum dan ne a hei October ni som hi panga khan ka han tana kan ti thei don mi o ti ril ru kan le line amaro cha han ti nok noka mi pui te hi abula kan tan kha chuanin kan ti thei don mi o ti ril ru kan le ya amaro chu tuna chuan he kan tang hawa hi ti zat kan han thoka October ni nga tang kan tan boin ni thleng chuan zandar som pa ni ate som pa ni le chan ve ate kan banga chuan som pakhata te dar som hi kan bang ma berani in na tho aro puya tin chalai member local tour te pon kan ngai hlua tin hei hetan lai muna I min lo dong song thiama in chunga lom thu kan sei o okay pokalom o ole hei tuna hianin ka kyanga hianin tlangwal Francis Larin hlua lights and decoration subcommittee and secretary ading meka zona tlem te han zot ve don ani amasa in Inkhawmpui hemi lights and decoration subcommittee big hianin budget te hi ashinin in nei vm lights and decoration bikian budget a hianin nuai ni kandani ani chan moi take in chei chwa te kan be sei poisa pot lam thamin kan sha ani le hei team angreng deuh hianin kal donem team de rewa chuanin hemi Catholic color white and yellow hi kan manga chuan stage li chu a dark a black lampang kan manga ole hei tuna hianin pu Jacob zol nun moya nen kan ding duna ani hi pandal bi ka hianin in church nia athu berania hei I zona tlem te kan han zot ve anga pandal hi hei azaw vi ang reng khop meya I adung le awang zong hian fit engzat nge le achunga han mi engzat nge leng theyang adung seizong hi za le som ani khan ka ria chona wang zong hi somriat anin ka ria kan bai seidan chuanin sangkhat ai tam leng tu khan kan ro man deu kai mani bai seina chuan mar sangkhat vel chuan leng hrim tur kan ngai deu ni chu nya hei hetan lai muna hei kan huang hian an lo thok rim khop meya I tin achung te hi achunga hian enge in man dona abanga te han enge in man don ti kha min han shil thei chuan lo mong tang chunga hianin silpulin man kan tuma silpulin a po hi khe ma cha deu chi mo tiang pan le tuk lo ania kan tum da na chuanin abanga hianin ya hemi thanglam zong hi kan ro man da na chuan dap bang mangila kan tia chona chaklam ero chu nge ni zong dai kal an tiang chi yang hian kan tia chuan lampang nung lampang te po hi tumdan chuan dap mangila kan tia kan theiang ni mo chuan ani le hei I stage te so azaw don ang renga so fit engzat nge ani le o hemi slap pui hi kan siam don laun ka ria hemi pandal chin hi siam tumanita somriat somli ani don ni chu state lam hi ole hei tuna kabula ding hi catechist Pu Simon la ramma ka ani poi zona tlem te ka han zo tanga hei pandal hi kan lo in lo sana sa to ang renga I enge I tuna tun vo in ni thleng hianin I natlanga ron thuk chwa khi mi engzan bor vel nge kan ni soi the me soi me them member angat khil chuan ni tin zantin zok hian an ti taila zantin hi mi som panga angvel thok chok ang kan nia kan tho biangin chula mai ro hi chuanin
kan man lo deuh lek awang hian pahnih pathum te kan thei ang kan lo thawk mai a zan lama ta pawh tur kha thun lama kan lo siam lo ni le hei tuna hianin tokshen mi pui ti hi in phurem nge in hupur Inkhawmpui me han thleng tur chuan kan hu pura ma ro chu sak ai po akop to pa chom bop thon ina tlam thin an tiang deuh khan eng po ni se kan puta oma kan pei tur ani ti hi kan ril ru om ti chuan zana thok thei lo chhun han kala chhuna thok thei lo tin zin ka thleng a rom thokan om thin ma ni than hem ngai nei nya ani chuanin tan lai hmuna Inkhawmpui thleng turin then min ngaia in tho ho na po a thain karinga in chunga po lom thu kan han soi ngal ni se tuna hianin hu Martin Vante nen kan ding tuna ani hi Saint Francis Xavier Parish and President Nilai ani chalai President Nilai ania ama saberin hei Inkhawmpui hi in thleng don ti in shiat khanin in hupurem tin engtin nge in lo don sona khata chang khan engtin nge in mal zel dan hi min shil theingem nia longtlai Parish DCTP Inkhawmpui kan thleng don ti kan thriat khan engemaw china kan Parish han ngai to chuan kan lo lian si lowa a hupur lampang angjong kan hupur hle mea ama ro chu heta hianin kan lo theng e tin kan Parish priest kalta Father James ten khan rom man na kan siama chuta chuan arang lamin organizing committee te po kha kan han dina chuanin ti khanin sang ni som ni pali a khanin kan lo din to organizing committee phe chu amai ro chu ma kha kan han la the em lowa chuanin sang ni som ni panga tun kum tira tang khan organizing committee te po active takin le sub committee tenen zong khatiang zong kha thatakin kan ron din chho tana chuan ti hian kan ron kal ve bek beka tun din ni chu kan ron thleng chu ani mai ani le he Inkhawmpui thlen thei thil ti na mei ani lova engtin nge sum budget te hi in ti atin sum te hi a shan pa in chala hian in tuakem hemi Inkhawmpui thleng tur hian budget hi organizing committee khan du angin ange ke mania kan lo experience lutuk lo na anga te po ani ange Inkhawmpui budget hi noi som kha kan lo tia amaro chu tuna hianin khang kan noi som tin chho turin sum tuang na sang kha kan lo kalpuya a organizing ang deuh hianin ma hi kan la tlang puya amaro chu ta chuanin thalai lampang te po kha abikin kha kan thre thawangin sang ni som ni pali December thla khan Aizol City Parish Big Parish Pathum anga te khanin kerol sum tuak te kha kan ron neya khami ba ka chu athalai ang phe chuanin sum tuak na hi a san pa in heta kan Parish chunga engtinan pickle zorti te mautuai zorti te khang ka chu thalai mingin tlem te scan hand han zorti te po kha kan neya atamzo ka hi chu organizing ming hian kan ti zel meya kan sum tuak dan tang pui kha chu kha mautuai te po aizol lamba te po hanin lo ein kan ringa khang te po kha i organizing malak na in ti khan thalai tenen thok hawin tual chung ka uran nen ti khan kan kalpui zel ani sum tuak na bi ka kha chu ani le mo hei Inkhawmpui in thleng don ani ha te po in ha anga he te na ya hianin chalai ho big te hi in tho ho na te acha in shaim hei hetiang ni khuaron ni ta ka chuan Inkhawmpui Mizoram pum huap te kan nei don kan tlema amai ro chu mi tlem te po hi chak tak hian a local thei khopa kan tang rual le me thalai chau hi ni lawa hei heta PPC angte kan me chepol angte chuan ti khan mi papol te po kan neya heta hian in longtai Parish a hian chu kan thok ho tha ema i organizing ina enge sum tuak na tang mausa na tang ine yang u an ron ti to hi chuanin atlem bera hi chuanin som thum chau kan tam chang phe jong kan han chuak thina kan tlem chang entinan zan tlei war deuh ti angai chang te hianin a thok thei chin big mi som panga som paruk ti chau borvel hi kan thok chuak thina nia kan tho ho na chuanin i boina kan nei lo he Mizoram pum huap te nia ka heta kan hming that na tur ani mai ba ka i enge Mizoram pum huap thalai local khom te kan lo don son na malak na ani ti in ti khan kan thok ho that hle ni alomom hle me kha kan shat ang khanin an tho ho na cha ke thik member hi an tam lawa chuti rual swan he tan la ya pandala te po hianin nan lo thok mo de tu na heta kan han income lai po hian ani le request pakha cha hei Inkhawmpui in thleng dona Parish President in na angin I chalai puite Inkhawmpui ron la vek tuin han son ve reng te ni hei i longtai hi hei chim top lam ania
sia ha kan pi loka hian sia ha Parish kha an om le ani mea I sia ha Inkhawmpui kan nei tum khanin palai kha I kan tam lutuk loin kan ria chimlam ani deuh awang hianin tin khati hun lai hang kong hi a che em mea I chu wang chuanin kha chu palai kan tam le tam lo kha chuan thusan lo ni ta se tun tum long tlai Parish emi se Francis Xavier Parish a kan nei tura hi chuan kong te alo thato a I kal kong te po azia deuh to a chu wang chuan Mizorama Parish sanga thalai member te I he Inkhawmpui long tlai a hianin atam thayang berin local turin kan som chewa chan chu hei kan thia theu ongin kan tlema ama ro chu Mizoram pum huwa palai tam tak an ron kal don ti in phur takin zan tleiwar ten hian natlang te kan lo nei thina chu wang chuan khang awang liu te po khan helai long tlai hi min lo nge long tlai mu lo tan te po chance tha ania chu wang chuan kong te abikin kong kha ka soi do kong te a thatoa chu wang chuan zin kong po kha hre om don lo ni ti te kha I kan tiam chewa chu wang chuan heta hianin I mikhwal thlen chungchang a po ni se kan ko rani kan tlema amai ro chu helaya veng chung tele ko san sang veng chunga ko san sang tele kan tlongai poil wail e branch pahni te po lungrual takin ti hian joy meeting te po kan la nei dona mikhwal te po min ron thlen pui dona khatiang te khanin kan lo in buat seya I atam thayang ber local tun kan be se don cheuni ole kan lo me okay po ko lo me ole hei tuna hianin Inkhawmpui organizing committee ya an sumvong tu te Treasurer John Lerem Ruatale and Finance Lucy Tine kan ding hawa zona tlem te kan hanzo dona engtin nge hei Inkhawmpui thleng tur in nia engtin nge sum te hi in pay pundan te budget te hi engtin nge in ti in han ti vel dan te kami kha I detail de vekin min shil thengem ole long tlai Parish sina tun kan Inkhawmpui kan thleng tur hi kan phura kan lom em a ti chuanin helaya hianin a Parish sangjong te hianin sum hi sum lu theidan hi kan ngei tu vena sa a chuanin budget te kan in siama Parish anghuak phianin PPC lampang te le nu ho polang zong te le to chung angjong te po hianin budget te kan in tuka ti chuanin tiang khanin budget te po hi kan petlak do vek to boka ti chuanin natlang sang sum tuak natlang hi voi doi lo hi kan nei to boka mautway kan te kan khora mautway kan khor kha mautway angjong te po khan kan zuara ti chuanin apiko lang zuar te po khanin kan zuar bok thina den chuanin second hand te po kha kan tia ti khanin sum om theidan sang ha kan dap khoma kan han ti ve nok thin ani ole kan lo me ani le hei Lucy hi kan zot ve thunga nga hei heti hanin Inkhawmpui lian in thleng dona pickles or ate khanin nge lok na te atamem engtin nge kha ta tak khanin sum lian thama kha inti dan le pickles or achang ngai kha chuan a thei om silawa nia pickles or kha atira chuan amautoi hlang khan kan tia kan bulchan dan chu nia wa se no khan pickle siam khan kan thak ta a chuanin ke heta longlai chung vek sanga te kan zuar kola hemei baga hian Parish sang city Parish lama te le Parish zanga te kan han thona kan lo mani lo zor saka he sum asumang song ti pan kan dong kim ti to ni alok in kan shia pickle zor poka sum thinem tak katang pokhan kan dong bokani alom ame ani le lucky ticket te kha enti in ka sha lucky ticket poha kan tia lucky ticket kha Parish sanga kan thun kola aron lut chan to tuna hian abik takin kang ticket min zor sak tu Parish sang te try tu le ob te chunga khan abit kin long thu karon soi tu achan chu lai hian longlai lama abik takin ring tu mi puite kan tam vak lawa thei top chon ma te kan la kan in buat seina sa ma se sum le pa hin her set na kan neya lucky ticket min zor sak awang te khan inge kan lom mi ti kha tunain soi kuduni ani le hei Inkhawmpui hi alaron thleng don sa umeya heta hianin sum te hi engtin nge khang ba ka khanin fundraise tan tur te hi inla ngei to don nge ma chhop dang in la neyem sum han pe pung le tur hian tu ha te ke chon hei pandal te kan saka wang hian in lo na
hun hi em to lawa chan chu hi pandal lama hian kan ru an dai veka thamasa khen khan he pickle zor te le skin hand te I kan tia chu ba ka chuan two wheeler servicing ang chi te po kan tia the ang to chuan hei ma kan la tuna ri hi chuan hei pandal lama kan ru kan da wangin engma kan ti thei lo branch angte amimal angte emo a parish ang zong te hianin city parish ang zong te po hianin chanpui na the aron lut ve em ron lut ta big in city parish chang te le parish jang atang te point ron lut boka chuan mi mala chang te point kan dong to boka kan parish priest Father John Johnson hian hey mi thamwan mema big in finance lama kan ni ang hi kan manga bundle saknat emo refreshment emo kan manga I pathian kan ring chananga hey zongsong te po hi I sungle pa e po I nge lut zel menga tian mi thamwana kan ni po hey kan hadam khop mai kan rector Father Nelson chunga hian lom thu asoi le du boka helai mun bundle kan sakna mun tur ye bullet train remin ruas sakveka ama chim ngai in heng zong JCB le engkim mi amain en veka JCB tipo driver thigin angai to veka tiang chuan malakna abul train ni isaka hemba ka hian hei kan pandal lai sakba ka hian helai stage tour hi an summe ka chuwa po chuan kan zolo lo wangin bisri thlengin acha belboka engkim mi ngai to sakboka chuba ka heng pandal akhun tur po hi ani point min ngai to sakbok ani kan achunga bitikin longklai Parish ring to mi puiten chunga lom thu kan soibok ani keini DCTP lamte pon ha chunga thin long takin lom thu kan soitin hetanai muna in ha em in chunga bo lom thu kan soi